Diadíomh harde, fáilte arás. Níl mé im éonar inniu ná a nocht, an ihe tá an deithe chlog sé inta má. Tá brianna lum Americanach. Mar ro is agah Gaeilge Americanach dar nói. Caithí tú a bheith do Gaeilge Americanach. Caithí, you know, yeah. ar Lyons. Dal tú Lyons agus Barry's? Dó, yeah. Dal ach níl tú cinse cin cionas fear leat. Níl mé cinse, mar níor óma iad gearla chéile. You know, dó mé ceannaháin agus an sin an ceannaile, but like Yeah. níor óma iad fiú like an seachtain céine. Yeah, like, agus is datha an am an nach ro is so good. Oh, tá Yeah. mé go Yeah. Lyons Yeah. tú láthair ná. Seo Barry's. Mar is minic óma é I deachtaí and there's like show te. Ní rá siad like show Lyons. Yeah. It's Farland Sponsored Lyons by- sa chat seo. An cuivan le duine beat na is fear landtor who mas cuivan leat. Blintóhin. The equivalent hain, so Bhí se on YouTube, bhí méid an giveaway, haven't done one since. Mar bhí sibh ag Gaeilge ach dúirt mé Lyons. oh. An cuivan leat sin no. Is datha gur Louis mé é. Because he'll make her out to her tírak blian hin gurge to oh it's farlam an cean but like that her too the horror. No. Níl mé cinse an wacha mé tractor dús ná an nuirt má hailech é seo. Mar dark shade ar an sin. And dúirt siad Molly. ní raibh siad sástal an Lyons. Agus tá sé gainis nach bhfuil Gainus. Tito. berries. Berries. I mean, that just sounds like an American saying it. Berries. It's far on berries. Lyons, berries, ac níla is eki. Because caiithí tú eat all solamé siad fuair, because Oh yeah, caiim muid Jefffer. that'll be a mistrial agus bear in tosuarish. So Lior. Bhí mé curtha ar ceall. Sheelam go Lyons níos mó inú na ná. And then berries, yeah. Brian sé? Yeah. Brian sé an contai. Tú go nervous. No, tá. Tá sean mór go mbeidh daoine mí hostal amsa ní Oh, yeah, seo, mar dúirt so- tú curtha ar ceall. Yeah, this is what does it. Okay. I mean, it's tea, eh? A palate cleanser. I feel like you should have water in between. Tá mé códóir Shot of vodka. Tá sé táta le té, cos bíon fan an té a do bhéal. Fun and tea in Mochary. Lyons and berries, though. If you go guy me eat a vashu kupa or you know. Yeah. That's actually similar because it's like it's tea. Like tá different on go kincha. Oh. Gandant. She'll go tour mogam, but kai me by kincha so we're there he may rather be consportach. We should coast and we'll miss it go. Mis sé fannacht. Your kippini. Unless the sip is really different. Tá tour mogam. Oh. Tána tuairthaí istí. Sparl man cancha. Bhí a go. Really? Cén ceanna híalann tú. Go on. Well, berries? Okay. Yeah, he'll may go near Asian mar flash my berries níos minica. Yeah. Mar ceannaigh my berries. You know, so sin an cúisiom wine atá is agam. Yeah. Garage day ulta agam. Ach, tá is agam gur dó mé an gacean. But Yeah. just dó mé berries níos minica mar dó mé é in Erin agus America. Sílam go mííon berries ar fáil níos mó. Níos minic. Yeah, if you want show, I mean like, you know. Yeah, an seo and I'm gonna. Is cuma faoi cadatá all America ach tá sé all an show níos minica ná Lyons. You weren't expecting this. Sílam go is go hain cén ceannas fearlam. Ach, just near all my aid le chéile. Yeah. So I know it's common live foom, so Yeah, I mean, is Misha unreal on show? Caife sí fu me anu. oh, berries. Yeah. Tá bronar am doing an all, tá sé sin fear. Ní déirhin go bhfuil like ceannaháin actually níos fearr na ceannaile. So am go gur bhaist me like ruddy eagsúla sa gá cean. So inis is like connoisseur me, you know.
No, sílam go bhfuil Barry. Well, see, we make you did a bit to make, you know, so I'm like, No, you 'cause- should need some NASA. Just must far that blast ushka agus banya. Barry's sílam go bhfuil Lyons rudbug herbal. Herbal. Digging to? This is Lyons. This one? Like, níl sé herbal, but it doesn't have the... No, like few nor a bhí an bolú agam like Tá sé níos éadrama. Tá Barry's like níos ladra. agus sin cúis mé rá, like, you know, beidir go daoine airthe nach bhfuil si Brian éirí. I mean, yeah, Brian sé ar an ceannas fearlaat. Cén cinálta is fearlaat, mar dúirt tú. Yeah, because far am like caife níos ládra. So Bagrachlam siúcra a chur má chup an ta ma héar fad and then blian an wine like Jerry mé as agus in níis nuair a bhíonn ta agam le siúcra an ní maithla mé tá sé like rá bheilis. yeah, is cuivan am nuair a bhí mé óg dul mé te le like go bhór banya agus go bhór siúcra. Sin é a charde gear ísean gan dát ach níró ach spruch amháin agan agus winmuid an spruch sin amá. Tásúil a gin gur bhain sibh sult as an ísean sin agus más mín le níos mó fí sean ag magú faoi bhrianna a eáil. Tá playlist agam. Gur míle maigah as arcar an ísean seo agus man roa is agu I brion hain agus Brianna le chéile. Curhuimid merch le chéile, gansaithe, tíléinse, agus cuasaí ar líne, bei níos mó cuasaí san áireach. Tá blog ag Brianna, scríbann si faoi cheangathe a ólam. Ar Substack, chuirtí mé nasc sa chur sias. You know, there's Buy Me a Coffee. Buy me cup on berries. Yeah. Gur míle maigah, slán go fóil. Slán. Ar is féidir gur madú agam darbanium Cato agus híal mo chóirsa go raibh an táim Tato ar. Cheangacha? Yeah. I was like, is that enough has? Okay, on a right. Okay. Nick Levin. Huh? Oh, like, Oh, ag all. Okay, I was like, I'm gonna make couch for anything.